prvo smo ljudi došli na novi video na kanalu. Danas igramo Red Ball 4 i danas nastavljamo dalje. Ko što vidite, ja sam prošao bossa i idemo sad skupljati ove stvari da idemo u Box Factory. Idemo početi. Na 25. level, na njemu nismo skupili sve, mislim. Na to. I bum. Tako je. Moramo uzeti ovo. I sad će popis tu gore. Onda ovo uspjet. I pustiti se sad dole. Tako. Ok. Sad, kako je ovaj level išao? A da. Kao uvijek Dario, uvijek se poravi. Kao što bi mogli već i znat. Evo ga ljudi, znači, sad možemo ovo preći. Tako što ćemo ovo maknuti i sad ću samo ovo udariti to. I ovo će krenuti tamo. I sad će nam ovo otvoriti put. I uspjeli smo. Jej. Medal improved. I na kojem još levelu nismo uzeli medalju. Vidimo nam se sad otvorilo. I koliko još? O, još malo. Idemo na 21. level. Na 21. levelu ćemo. Tu ima više ovih. Žučića. Čavam se. Ok, idemo mi se popest ovako gore. To. Uspjeli smo. A ne, moramo ovako. Još više da bi je baterija prazna. Znate. Ok, ljudi. Yes. Ok. Nije. Nije to onaj level na koji ja mislim valjda. Da, to je taj. No, to je onaj level koji me živcirao. Ok, ovaj level je onaj koji me živcirao prošli put. Grozan level. Ne preporučujem da ne igrate. Šans. Level complete. Yes, uspjeli smo. I boom. Kako je ovo moguće? Čekaj. To sam vidio. I da je i ovaj level isto takav. Tako da znate. Ok, idemo mi još jednom. Skači Dario. Tako. On tamo ima. Nisam ni vidio. Nisam čak ni vidio. Ok, idemo ovako tu. I sad vraćamo. Ok. To smo riješili. I sad moram gore. Pa daj. Ovo moguće. Je li ovo moguće da je moguće? Dobro. Ovo je moguće. Znači ja sad umret. Nisam. Oj, ja sam definitivno dead. Ok. Nešto mi ustima. Uglavnom, idemo mi pogledat. Je se to otvorilo. Još malo. 21. level nismo uspjeli. Imamo sad 1, 2, 3, 4 level. Moramo proći da budu medalje. 1, 2, 3, 4 levela. Opet. Imamo 4 levela. Šta mi se stalno ti pališ? Znači imamo 4 levela. Ok.
O, jes. Ok. To, uspjeli smo. O ne, oni tu dolazi iz ovih cijevi. A kako da ja onda ovo otvorim? Zaboravio sam, stvarno sam... Ljudi, kako ja ovo zaboravim, to je malo čudno. O. To, uspjeli smo. Level je improvedan i idemo dalje. Čekajte sam. Da. I evo ga ljudi, nastavljamo dalje. Ovo je prvi level. Ovo je prvi level. Ok. Ovo nije moguće riješiti. Ovo stvarno nije moguće riješiti. I još ovo masu. I onako super je kad ovi dođu koji te ubiju kao i mene sad. I sada mora... Jel mi to moramo fakat čekati? Mi se vidimo kad prođe ovaj level sad. I evo nas nazad. Idemo mi na svijeti koliko mi još treba. Ovo je jako malo. Samo još malo. Ajmo level 7. Probat. Znači sve. Na level 7. Na level 7. A ne, nešto mi cijelo vrijeme ustaje. Ok, idemo se mi popest. Zapravo skočit. Ne popest, nek se idemo skočit. To nema smisla. Ipak Dariju sve ima smisla. Ipak Dariju je Darija. Dariju sve ima smisla. Osim njega samo. O ne. Pa je ovo moguće? To. Uspjeli smo. I imamo mi medalju. Medal Improved. Na sljedeći imamo još neku medalju. Imamo na areni na stanici 10. Ovo nije moguće. Ok. Uspjeli smo? Ne. Trebam te ja ubiti. Ne, ugušio sam se. Dobro. Sad je dobro, sad je baš bilo ću da ima pasti ili neće. Ali bolje da padne, ja se Dario ugušio. Gle, ja već potrošio skoro sve živote. Ok. Idemo mi gore. Sad šta ćemo? Skakat ćemo. I to je to. Zapravo ja mislim da cijela epizoda koja je ostaviti na šansu. Vidite kako nam još malo fali. Kako nam ovo još malo fali. Kako je ovo moguće? Dario nije uspio level. Znači Dario opet izgubi živote. Jesam ga ja ubio? Ja mislim da jesam. Ono se opet zaledi. To, uspjeli smo. Imamo medalju. I još ovaj level. I onda idemo na Box Factory.
Ili da samo probamo ovaj pa da vidimo što će se desiti. Da vidimo ljudi, možda nam je ovo dosta. Još mrvica nam treba, ovako malo, samo jako malo. Idemo i to riješiti. Ako baš moramo. A, Dario. Neću ti ovo nekad uspjeti. Serijal će trajati jedno 50 epizoda. Šalim se. Neću valjda. Ne, pa daj. Jel to moguće? Ok, ljudi, mi se vidimo kad dođeš. Ok, evo mene nazad u igri. Tako da idemo mi nastaviti dalje sa levelima. Idemo opet na level 12. Ok. Go premium. Neću govat premium. Tako da, valjda neću, valjda. Ne bi baš htio premium. Pa ovaj se ukušio. Da ja vidim. I ljudi, ono sad najbolje što je 3-4 sat. Imamo Box Factory level otvoren. A poslije toga idemo Battle for the Moon. To je zadnje. Znači idemo mi onda u Box Factory. Idemo u Box Factory. Opa, ovo su zanimljivi level. Zanimljivi dizajn level. Oj, malo čudno. Ne, to su ovi. Ok, ja moram skupljati ove stvari. Zašto mi se stavno? Nisam ni vidio. Se mogu skoro i to isto. Zasluženo. Ok, ljudi. On. Ovo moguće. To ljudi, prošli smo i ovaj level. Oj. Ovo stresno ljudi onako. Padaj unutra. Ne! Moj pljadjev život je otišao. I sad skaži. Nećeš valjda. Ne. Ok, mi ćemo pričekati da on to napravi. Sve ćemo lijepo pričekati. Skoro ljudi, jeste vidjeli kako je to bilo? Skoro da me čovjek lijepo ubije. Gle ove. Oni su oni koji eksplodiraju. Znam. Ok, ljudi, treba se nešto napraviti. Evo me nazad. Oj. Ma ne! Ti to mene zezaš. Ti mene sigurno zezaš, jel? Ne, ti mene sigurno zezaš. Ne, to ne može. Level 35. Koliko smo puno levela riješili u ovom serijalu. Ovo je jako teško kad ste ovako ovdje i ovi onako otiđu nazad. Ovo ne, je li ovo moguće? Ovo sad. Dobro, tu sam solo. Nisam. Nope.
naći video. Ok, ljudi, mi ćemo pričati. Imam jednu dobru obavijest, ljudi, dok čekam ovo. Znači, sada ćemo pogledati Battle for the Moon. Mi se trebalo još malo otvoriti, kada ovo prođemo. Mislim da se trebalo otvoriti. Trebalo bi se otvoriti, evo ga, jednog smo ubili. Jesu, uspjeli smo. What you can touch like. Yes. Ubili smo jednoga. To je zapravo i dobra stvar. Smo ubili jednog. Bježi! O! Pa neću. Dobro. Yes, uspjeli smo, ljudi. Oh my god. Kako je ovo stresno. Jo. Kako ovo... O, ne, padamo, ljudi. Idemo. Uspijevamo. Ovo sigurno uspijevamo danas. O, ne. Lik je eksplodirao. Ok, skraći. Jes, uspjeli smo, ljudi. Ajme k meni. Samo vidim. Uspjeli smo. Ne! Eksplodirao on meni u facu. Yes. Oduzem je samo jedan. Koje pokva? Ovo će, ljudi, biti jako. Ok, ljudi, mi se vidimo kad dobijemo život. I evo me, ljudi, nazad. Vraćamo se u level 37. Već sam potrošio. Tipum. I du. Bok. Ne, kako? Lik je mene dokrađio. Dva srca. Yes, ok, uspjeli smo. Šta Dario? Ok, ljudi, idemo mi ovo skočiti. I sad spustiti ovo, ljudi. Ali dobro, ljudi, tu ćemo završiti epizodu. Ako vam se svidjela, ostavite like su na kanal. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!